thobela mošate madume ka moka ka mo gae mo lapeng gotlhe mo le lego gona. Ke a le dumediša le kgono ke le Dr. Magabo gomme ke le amogela mo go semoya le gone ke rata go dira di-questions and answers ke arabe dipotšišo tša lena ba ile gore lena le dipotšišo ba ile gore ke di-comment fela and then ke ba le di-comment tša lena ke kgone go le leboga. Go na le ba bangwe ba ngwalile ka English so but ke tlo bala then ka e bolela ka Sepedi then ka e araba ka Sepedi. Molaetša wa mathomo o tšwa go Easy yena a re thokoza gogo Magabo ke leboga video ya gago ya lekgono di-video go ntse o share le rena a re ka rata ya mafelelo yena o bolela ka daily prediction ye ke dirilego a re ka rata mafelelo ye e rego clear your mind e bolela ka nna a re mesong ya letšatši la lekgono pele a ka be e robegile ge ke gopola ka motho e le gore o ile ke be ke mo trusta and ke sa bone tše a ntirago tšona ke lekile ka dithapelo ka mekgwa e mentši gore ke mo lebalele ebile ke lebale dilo tšeo a ntirilego tšona. Ene ke a leboga gogo Magabo negative energy yeo e sepetše gore mo ke wa re bontšha gore go na le motho le o ile a mo kgopiša a mo dira gampe ene ke motho a bego a mo trusta so o thušitše ke thapelo go rapela mola kore thapelo e mo thušitše gore a kgone go lebalela mothola a mo tshwarele and then ga a kgonne go mo tshwarela then o kgonne gape le go lebala go tshwarela motho dilo tša o dirileng tšona then automatically dilo tšela o tlo di lebala go ka kgotše le gore mohlho mongwe go na motho o kgopišitše and then but wena ka mehla le go a ke nako tše ngwe kgotše o ipotša gore ke mo tshwaretše mara kgotše le gore o e bolela ka molomo ga e tšwe mo pelong ga se mo tshwarele ka nnete kgafetša ntho le a o dirileng yona e tla no fela e tla o kgone go lebala dilo tšela o dirileng tšona then go ra gore wena motho la ga se o mo tshwarele go tshwaretše motho automatically o tlo di lebala dilo tšela le go tšetle di ka no tlela mo monaganong e ka sebe ntho la gore di o tlela ka tsela e le gore di tlo go koša bohloko e tlo di mantela gore kore just o no gopola fela gore mare dilo di a diagale mare batho mare o bona kore ntho la o no gopotša gore o se ka lebala gore kana batho ba bangwe ba na le go ba so ka baka la thapelo o rapetše pele a fetša kore a bolela le modimo le mangwele a gage a ba kgopela gore ba mo thuše ba mo fe maatla a tshwarele mothoki and then ba mo file maatla ka nnete and then o kgonne go tshwarela mothoki go tšwa boteng ba pelo ya gage that is why ebile a lebetše so and then di-negative energy tšela di bego di tliša ke yona energy e ke ya sekgopisanago le sona di sepetše ka mokana ga tšona gomme go ra gore dilo tše di botse di tla thoma go tla ka ra bophelo ba gage modimo o re re tshwarele bao ba re fošetšago gore le yena modimo a tla kgone go tlo re tshwarela ene le rena re gopola gore ka nako tše dingwe ge re dirile diphošo le pele ke ya go mothola ke ya go mo kgopela tshwarelo ke rapele pele le nna then ke tshwarele ka ntho ela ke e dirileng mothola kore ge ke tlo ke tshwarela gore a re ke a accepta gore mothola ke mo kgopišitše ntho ela ke e dirileng ga se ntho e botse and then ke kgopela tshwarelo go modimo and then ke mo kgopela re bile a mphe maatla gobane ke ya go yena motho nna ke ya go mo kgopela tshwarelo pele ke ya go mothola ke ya go mo kgopela tshwarelo le nna ke swantse ba ke kgopetše tshwarelo ke tshwaretše nna ka bosenna ka sebe sela ke se dirilego and then ge ke tshwaretše nna ka bosenna then ke kgona go ba le maatla a go feisa mothola nka sebe le dihlong ke tlo kgona go ya go mothola ka mo kgopela tshwarelo ene le ena ke fihla go wena o tlo ba boleta ka gore jaanong ge ke tla go wena ke tla ka kganya ya modimo ga ke tle ke nnoši ke a o leboga Easy ke leboga message wa gago okay and then ka mofase ga video ya tsebo ya kwa medumo part 1 a ringing ear ke kry-ile message wa go tšwa go kanyane noman yena a re amen amen ke leboga message wa gago kanyane and then ka kry-a message gape wa tšwa go Megan Mafera yena a re amen ka fase ga video ya thapelo ya letšatši thapelo ya tšatši ka tšatši and then le ena a bontšha re amen a bontšha le di-emoji mola tša dithapelo ya a bontšha gore ke nnete thapelo ke kotse thapelo ke bophelo thapelo ke kganya ge re na le thapelo ka re ga bophelo ba rena ge re robala ka yona thapelo ra tsoga ka yona ra hlwa ka yona dilo tše re di nyakang ka ra bophelo re kgona go di fitlhelela amen Megan Mafera ke leboga molaetša wa gago and then ka fase ga molaetša wa beke
o ile gore ke o dirile ka ke wa di 13 to di 19 tša June 2022 ke yona weekly prediction. Ke na le ga atwe sepe kemiso. Ke leboga molaetša wa gago ga atwe sepe kemiso. Ke a tshepa ke bitša lebitso la gabotse o ntshwarele. A re a modimo a re fe tšotlhe a batlang gore fa okay a ke baleng gape. A modimo a re fe tšotlhe a batlang gore fa bana ba rona ba bone mešomo. Okay, a modimo a re fe tšotlhe a batlang gore fa bana ba rena le bona ba bone mešomo. Ke nthela gore modimo a re fe kore a re okeletše ka di-blessings, a re okeletše le bana ba rena dimpho, bana ba rena le bona ba kgwetše mešomo. Ke ema le wena a buša a romela molaetša mongwe gape a re amen. Ke ema le wena mowe ke se le gore ka mohla ke ntho e tlhola ke bolela ke re ga re rapela re be specific re botše modimo mathata a rena re mo kgopeletše le gore re a di tlhoka, modimo o tla re fa tšona. Amen. Ke na le molaetša o ile gore ka fase ga video ya tsebe ya go kwa medumo part 1 a ringing ear, ona o tšwa go Pontsho Tlhalele. Yena a re I normally hear that tswee sound in my right ear only. Okay, a re yena ka mehla o phela kwa sound la nkgotse o nola tsee, a re o ikwa ka mo tsebeng ya right fela. Ke sa etla ka tsebe ya right a ke re mane ke dirile part 2 ya ringing ear le lebeleleng, and then ke tlo dira part 3 le part 4. Ke tlo bolela ka ga o setse kwa modimo ka tsebeng ya right gore e mina eng, modimo ka tsebeng ya left e mina eng, modimo le gore o kwa kore sound ela e godimodimo e mina eng, sound ga ile fase e mina eng. Okay, ke sena le pontsho gape. Can you talk about the third eye chakra in detail in one of your videos one day when you have time? Thank you. Okay, Pontsho Tlhalele, ke tlo bolela ka the third eye. Ntho e ke ratang go e dira ke nyako thoma ka tsona di-chakras ka mo go semoya ka Dr. Magabo mo ile gore ke rata gore ke tle ke bolele ka di-chakra ka mokana ga tsona. Ke thoma ka ya mathomo ya bobedi jalo le jalo until re fitlha go the third eye. The third eye ke chakra ya bo 6, ra feletša ka chakra ya bo 7, ra ba ra feletša ka chakra ya bo 8. Ke leboga molaetša wa gago Pontsho. Ke tla dira ka mo o kgopelago ka gona, ke tla dira ka mo o kgopelang ka gona, ke a o leboga. And then ka fase ga video ya dilo tše 8 tšeo o ka di dirago gore mahlatse le mahlogonolo di tle go wena. Ke na le molaetša wa o tšwa go Phelwane Tessa. Yena a re I didn't have a close relationship with my father and now he has passed. So when I call on my ancestors, do I call on my ancestors from my father's side? Okay, a re yena o ba sena close relationship le bo papa ba gage until ba tlhokofala. A re ga jwale a ke re ba tlhokofetše, so nyaka o tseba rena ga a bitša badimo a bolela le bona a na le badimo ba papa o swantše a ba bitše na, ka gore yena ba sena close relationship le bo papa goba mohlomong le batho ba ka site ya bo papa. O swanetše o ba bitše, o gopole gore whether motho na le spiritual gift goba gana spiritual gift, manyelwe badimo ba rena from both sides of the family ba re fa protection, ba re šireletša ka gare ga meleko, ba re šireletša ka gare ga di-negative energies, ebile ba re fa le tšona di-blessings. So ge o sa bitše badimo ba tšwa ka side ya papago, o bitša ba bommago fela, go raya gore wena o dirang o furalela ba le ba bo papago, le bona ba tla go furalela. Ge o sa ba bolediše le bona ba ka se bolele le wena, ge o sa ba rapele le bona ba ka se go rapele, ge o sa ba nyake le bona ba ka se go nyake. So ke nako e botse ya gore wena o thome go ba close to bo papa le bantše ba sa phela, o tlo ba le bona jale ka ge bona ba tla go wena as a spirit gore ba o fe protection, ba o tlišetše le di-blessings ba ka kgona go tlišetša tsona. Ka nako ngwe ga se fault ya gore papa ba se ke ba ka bophelo ba gago. So and then wena yeo ya gore ne ba se ka bophelo ba gago goba mohlomong ne ba se close to wena, ga ya tshwana gore e go tshwenye mo moyeng. Yeo le yona e tlo nyaka dithapelo gore o forgive bo papa ga ba se ba kgone go ba ka bophelo ba gago, gore wena o kgone go move on, o kgone gore o kgone go communicata le bo papa le badimo ba o tšwa ka side ya bo papa ba kgone go tlišetša dilo tše le gore wena wa di kgopela. Go ka kgotša le gore o na le spiritual gift sa o tšwa ka side ya bo papa, then ge o se gaufi le bona o sa bolele le bona, automatically le bona ba ka se kgone go bontšha kganya, ba ka se kgone go guida on your spiritual journey. Ke leboga molaetša wa gago.
Okay, re ntse re sa tswela pele. And then ke na le molaetsa o ile gore o tswa go Kate. Molaetsa o ke o ka fase ga video ya mofenyi, the winner for April 2022 free dream translation. Yena a re koko magabo re a okay a re koko magabo re a phela le gono ka dikeletso tša gago. Ke a o leboga sis Kate, ke o leboga kudu, le nna ke leboga ge le kgona gore le tše nako ya lena le ke phe nako ya gore le dule fase le theeletše tše ke di bolelago, le theeletše molaetša o ile re kutliša mo go lena. Ke a le leboga gomme ke re modimo a le okeletše. And then ka fase ga video ya ditiragalo tša letamo lasting water Hammanskraal, ke na le message go tswa go Ben Madiope. Yena a re I was there 2 or 3 weeks before the incident. 2 days after going there, I dreamt of something I can't tell nje, but I told the guy I went with. There's people or a person there you can't see in flesh. Okay? Yena a re go na video ke dirile ya ntho ile gore e diragatše kwa Stingwater Dam le dam la ona le kwa Hammanskraal ntho le diragatše this year ka re January or February ka bolela ka re ke bone mo newspapering ka ipotsa gore e re ke share le batho ditaba tšeke a kere e le gore ke be ke ntse ke eletša gore na gantši go ya kua madamong goba e ka ba le damo e ka ba noka e ka ba sejwa le jwalo ka bolela ka re go nyakaga eng leng a go nyakege eng leng a kere. So yena a bolela a re wa tswa gana mola ledamong le la lasting water le la kwa Hammanskraal o tswa 2 weeks over 3 weeks before accident la itiragala. A re 2 days after ga seno ya kua o lorile something. A re kore o lorile ntho engwe le gore kore ebile a kgone gore na ka tlhalosa jwang. A re mara o botse motho ntša tsamaile le yena gore go na le batho goba motho ka mola ledamong o e leng gore o ka se kgone go mmona ka mahlo ao a mabedi, ka di-naked eyes tša gago ka mahlo ao a mabedi. Ke nnete gore a re ke badimo ba go bontšhitše gore ka mola go na le monga metsi goba monga metsi o tlile go wena mo ditorong a tla go bontšha gore yena o gona ka mola. Ka mokgola ke boletšeng ka gona mo videong e ka re noko engwe le engwe e na le monga yona le dithaba di na le beng ba tšona. So ke poleke tše e leng gore ke di-spiritual places mo e leng gore ga re ya re santse re bontšhe tlhompho. Ka nako ngwe kgwetše le gore re na le ntho e la gore ge le gore go na le ledamo mo gaufi le mo re dulang gona ge re fietse ka mo malapeng ya rena re tša matšhile ale goba re kgorile re tša matšhile ale matlakala le re a re latlhela ka kwa ledamong goba na mola gaufi le ledamo mo e leng gore ka nako ngwe then go ba le moya o rwala matšhile ale o latlhela ka kua ledamong then re kwatiša monga metsi ka gore monga metsi wa ke thata ga a nyake tšhilafalo mo ena a dutšeng gona ene monga metsi wa tlhomphiwa ga o tsene ka metsing ya gage o se gabotse. Ke nyaka go le botsa gape le ntho ke ya gore gantši go ka ya kwa metsing o tseba gore wena wa seleka a se gantši o ka boa gabotse ke tšwa metsing gantši mo e le gore ge ke fitlha kgwetše le gore re kgwetša kore o bona gore mo motho o be a sa le busy a dia tša didiang monga metsi a tšwelela motho a tšhaba either monga metsi o nyakile go mo attack or something goba mohlomongwe go mo tšea motho a tšhaba tla kgwetša batho ba tšhabetše mašila mola ba tšhabetše dilo tša bona gore a re ke batho ba le gore ba ya kua ba šilafetše. Ke ntho ya ke boleletšeng ka re ga o šilafetše ga o ye metsing re santse re tlhomphe beng ba metsi ene ka bolela ka re ka mehla go ya metsing sepela le motho e le gore ke a spiritual person o le gore o setša trainile a feditše o phela a iša batho kwa metsing o tseba di-procedure ka mokana ga tšona gore le seke la tlhagela ke mathata ka gore monga metsi a ka le tšea goba ka tša o mongwe wa lena. So ebile ngopotša ntho engwe na I think 4 years back sa le ka ya ke ile tunneleng ye nngwe ke ile go rapela so re ile le bošego ke be ke sepela le baruti ba bangwe and then re ile gana mola mo ile re kgone go tsena ka kwa ra tunnel la re ntse re rapela re dira tše re di dirang re tlhapa jwale le jwale ka mokgwele wa ka ditaelo tše re be re di kry-ile. And then ke gopola re tswa le Saturday night ne le boma 10 11 12 cause kopela ke re tloga kua o ka rena kopela re tsamaile ka boma 2 mare bangwe ba šala e lentho la gore bona ba šala ba rapela until go isa. And then e be le Saturday and then ya ba ke gore ga ke boa ga e be le masa a Sunday and then ya ba re bile Sunday sa ona ke santse ke tsamaye ke boele morago mošomong ka re
ke bereka kgole kudu le gae. And then Monday, okay, Sunday sa gona ge ke fitlha mola ke berekelang gona bošego bile ke gopola ke robetse ka pela ka gore ke be ke kwa ke sala pele. And then ka re ke robetse ka masa ke re gopola ka ma 6 cause gantši go tšele gore ke tsoga ka o ka nne le bo 5:30 ne ke setile alarm ya ka for 5:30 sentse gore 5:30 ke tsoge ke tlhape ke kgone go ya mošomong. So alarm ya ka ya lla okay, before alarm e lla ne a ke rena ke robetse ke sa ile ka boroko, then ke a lora ke le gana mola ne ke ile gona kwa tunneleng ke na le motho o mongwe gopola re be re le 2 or re be re le 3 ka re ke be ke na le batho ba babedi nna ke le wa boraro. Batho ba le a ke sa gopola nna e be le bomang a ke sa gopola difatlhego tša ona or ebile a se ke bone difatlhego tša ona ke na le bomang. So ge re ntse re eme kua then ya ba re thoma kwa sound e nngwe e very very strong o ka re phoofolo e kgolo ka mo gare ga tunnel kore phoofolo yona o ka nna gore tau ya rora ka mokgwa sound ya ona e bego e le ka gona. And then ge re lebeletše kua then ra bona smoko se se ntšhi kore sort of liru le lentšhi o ka re le tšwa ka mola gare ga tunnel. Liru le la ka le phatlalala kore ka ra liru le la ge ke be ke lebeletše ke be ke bona a very big crocodile e kgolo kudu kwena e kgolo gomme ge liru le la lentši le phatlalala then kwena le yona e thoma go transforma ya ba motho wa monna e be le monna le o ba a sa le yang monna gona o ba le botsana a le very very handsome o ba pere sutu e tšhweu ka dieta tše di tšhweu ka mongatse o motšhweu a tshwere envelope a e tla mola go rena a tshwere envelope ela e leng thela gore o tlo mpha envelope ela o ile a fitlha kwa go rena a tša envelope ela ka letsogo la gage a mpha yona kore a itliša mo go nna go bontšhela gore wa mpha ke otlolla letsogo ke santse ke tše envelope alarm ya lla ka kwata kudu gampe because go ra gore di-blessings tšela ke be ke swantse ba ke di tshwere ka letsogo ke be ke swantse ke ba ke di tshwere ka letsogo e shampolaeša pelo ka re wa bona taba tša badimo dilo tša go bereka di tsamaišane ka re no badimo ba tla ba swantse ba botse ditaba mola ka mola alarm ya lla ka mmerekong ba go nyaka. Okay, and then mara I think after some few months kore ka e rapediša gore e boe gape then after some few months and then ka ba le pono yela gape and then ka bona a etla mo go nna and then ampha envelope yela and then mola ke rile go itshwara envelope ela then ka phafarega. So ke rata go dumelana le wena gore noka engwe le ngwe e na le monga yona a se gore batho ga banke ba tsena kwa ba tlhola ba tsena ba tlhola ba iya bona lena le ile a se le tlhagale ke anything e bad ka gore le be le le ga botse mo mmeleng wa lena ene le ile kwa ka o tseba gore le tlhompha monga metsi. So ba le go na le mistake o ba o dirileng ba re 3 of them ba tswa lekgong tšatši leuwe ba tswa lekgong ba na le magoma motho ga e na le magoma ga a tshwanela go tsena go ya metsing go tseba gore o tswa funeraleng go boa fela ga o ye metsing o swantse o tše matšatši a mmalwa le kgomalela le tlogo automatically o kgone o ya metsing. Motho ga e tswa funeraleng ga a sepele a tsena ka dombeng unless le gore domba ke ya gago kwena ngaka go na le ka mokgolo re a tseba gore santse re dire ka gona gore re kgone go thuša batho mare ge e le motho fela ga a tshwana gore a re immediately a boa funeraleng a thome a consulte mo e le gore o tla personally ebile o tsena ka dombeng ke nthela gore ge e le gore wa consulta o ka consulta ka phone e se nthela gore o sepele o ye go tsena ka dombeng ka re go ya go tsena ka kua then o šilafatša domba yela ka nako ngwe batho ga ba tsebe o ya kua ene ga fitlha kwa se botse le monga domba gore go ba ngaka e leng wena gore gape nna ke tswa di-funeraleng mare go na le di-sign tše e le gore re kgona go bona ka tšona badimo ba kgona go bontšha gore kua go na le bothata so ba kgona go bontšha badimo ba gago before time gore motho a tlankeno go so le so ka yena and then wa kgona go tseba gore okay ke santse ke bereke jwang ga ke a tshwana go bereka jwang. Okay, ke a o leboga Ben Madiope ke rata message wa gago I wish one day nka bolela wena then kore wa mpotša ka toro na o bone jwang ka ra toro we then re ya tlhahle okay ebile toro e botse ke a e rata. And then ke a go molaetša o ile gore o ka fase ga video ya tsebe ya go kwa medumo part 1 e ringing ear ke molaetša go tšwa go Talita Bartlett. Okay, sis Talita ke leboga molaetša wa gago yena re koko ke leboga tshedimošo nkare ne o itse ka se se diragalang ka nna modimo le badimo ba go okeletse ba go fe bophelo bo botelele ke a leboga sister Talita le nna ke leboga ge modimo le badimo ba nkopantšhitše le motho wa go tshwana le wena le ba bang ka moka ba ile gore ke phela ke bolela le bona ba consulta le nna ba tla ba nyaka thušo yaka le ba ile gore
ba lebelela divideo tsaka ke a ba leboga because go ka nna ba tlisha ke modimo le badimo ka raphelo baka modimo le badimo ke bona ba dira gore batho ba batle ba decide go tlo lebelela divideo tsaka motho a tse nako ya gage a tlogele go dialo tša bego a di dira a nne fase a theeletše ke bolela le nna ke a le leboga ebile ke re modimo a le okeletše. Okay, and then ka fase ga yona video yela ke na le molaetša o tšwa go Mev Docas yena a re a leboga Dr. Makgabo ka maele a lena a mabotse re tla emela part 2 ke a o leboga le nna part 2 e gona ke uploadile maabane bošego ke gopola re o itheeletše and then part 3 le part 4 I think le part 5 di sa etla le tšona ka re ke rata go bolela in details ke tlo bolela go na le tšeng tše le gore ke re a kere nako ngwe nka dia video ke bolela ka ntho itseng but ka no kgwetše le gore ke no dirang ke no betha summary nyana so a kere mara yone nko dira summary and then wa kgwetše le gore go ba le di-questions tše dintši batho ba na le diputšo tše dintši godimo ga summary le ke dirileng because ke no tshwara mo lemoki a kere a se ke tsene dilo in details then go ba le diputšo tše dintši and then ga e le gore ke dirile selo summary and then from there ka boa gape ka thoma ka itsena ka details by details kore ke ipetha ka piece batho ba kgona go kry-a information ka moka e ba inyakago and then ka moka diputšo tše re nang le tšona re kgona go kry-a dikarabo tša tšona gona mola. Okay, and then ke na molaetša o tšwa go easy are thanks Gogo Makgabo for sharing this with us, this is so important to us. Yena a re ke a leboga Dr. Makgabo ka o share taba tše le rena melaetše ke e bohlokwa go rena ke a o leboga easy and ebile modimo a okeletše and then ke na molaetša o tšwa go Renolda Sefoka yena a re Gogo re kgopela o re direle divideo ka di-meaning ya go rethetha ga mahlo. Okay, go rethetha o bolela ka ba re keng go thibetha ga leihlo ke a leboga. Okay, go thibetha ga leihlo it has got nothing to do with spiritual gift. Go thibetha ga leihlo ke nthwela ya gore kore go thibetha ga leihlo go tshwana le go tlhotlhonya ka mogare ga ntho ka mogare ga seatla e gona batho ba ile gore ge ba thiba mahlo dilo tša bona di a diragala gona ba ile gore mahlo bona thiba a di diragale a kere mara maybe e ka it does not have something to do with spiritual gift ke ra gore ntho e ka diragala anyone ile gore le spiritual gift ga ana sona and ebile go thibetha leihlo does not mean gore motho na le spiritual gift ke ele ya gore ge di tlhola le thibetha ka godimo go ra gore go tlo ba le moyeng ka gae goba o tlo kopana le motho ile gore ke kgale o sa mmone goba ebile o sa tlo thaba le tše di botse di etla ka raphelo wa mo ile gore o sa tlo thaba ke yona ya leihlo la go thibetha ka godimo ge leihlo le thibetha ka fase then ke ntho la gore o sa tlo nyama go na le ntho empe tlo dirala e ka no ba lego maybe o tlo ba le samana tlo tlhokofala mo ile gore o tlo kwa bohloko wa lla goba go na ntho e tlo diragalang ka raphelo ba gae ile gore sa tlo dira gore o lle mara ke tlatla ke dira video ka yona ka tsona mokana ga tsona and then go ba le ya seatla gore ge seatla sa gago se thibetha ka mogare se tlhotlhonya e le seatla sa ka go right go ra gore go na le motho o tlo kopanang le yena ge se ka tlhotlhonya ka mo go left go ra gore o tlo amogela tšhelete so nna di a ntiragalela dilo tseo ge le tlhola ka thibetha ka godimo a ine gore good things di etla goba ke tlo kwa ditaba tše di botse ge le ka thibetha ka fase ke setse ke tseba gore lego goba ebile ke tlo nyama ke tlo kwa bohloko ba mafelele go na ntho yo diragalang ene ke tlo kwa bohloko then immediately ke thoma go rapela gore ntho ile se ke ba ya diragala so ge ke se ke rapele yo diragala ka nnete and then ya seatla le yona ke a tseba gore ge seatla sa ka se ka tlhotlhonya ka mo le go ka ba jwang kapa jwang ko ba le tšhelete ge se ka no tlhotlhonya fela ke kry-a tšhelete and ebile ke kgona ba le like badimo kgona mpontšha even before tšhelete o ke e kry-a gore na tšhelete o e tla ba e tswa go mang ke bokae and tšhelete o ke ya o e kry-a exactly ka mokgona ke ile gore leng ka gona and ke tlo e fa ke yena motho no la badimo mpontšhe gore ke yena tlo mphang tšhelete nngwe so and then e tshwana le la ya maeba a ke ratsa re ba setse re gola kgwetše ge le ba le letse le fofa mo godimo tla kwa ba re ke one for sorry go bona le ba le letse gore a re something bad is tlo diragala goba o sa tlo nyama ge le maeba a mabedi ke di-two for happy gore a o sa tlo thaba so le nna ge ke be ke gola di be a ba ntiragalela ntho ya maeba e be ntiragalela ge nka bona one ke a tseba gore go tlhagaeng two ke a tseba gore go tlhagaeng three ke a tseba gore go tlhagaeng then a kry go na le tše ngwe tše le gore ke dilo tša tlhago tše le gore badimo ba rena ba gotše e leng ka mokgwa gore ba phela ka gona and then go ba le tše e leng gore ge o ka believer mo go tšona then obviously
wa di šala morago ke nnete o tlo di bona re ke nnete di a diragala mara o ka kgotšela gore ga o believe mo go tsona ebile ga o di šale morago then o ka se tsebe gore dilo tseo di a diragala ka nnete akere okay ke leboga molaetša wa gago Renolda Sefoka ke tla ke dira video ka yona and then ka fase ga video ya ditsela tša go laetša gore o eme pele ga badimo ka fetša ka ngola gore or spirits o eme pele ga badimo okay ke na molaetša wa o tšwa go koketso a re thokoza gogo everything you said I'm experiencing it especially ya go sepela ke selo mo meriring o tla hwetša ke nyaka ntho ya gona ke sa kry-e bjale if I'm experiencing everything empa a ke so be le division does it mean nako e tla tla okay it's fine a kry-a no spiritual gift se sepela step by step spiritual gift se sepela step by step yes motho o kgona ba le spiritual gift mara kgotšele gore ga se o tlhwe ba le divisions akere gantši batho ba le division ke batho ba ka kgotša maena le the prophetic calling goba bona badimo ba le ba abalosi akere so motho o kgona go gola ba bene o mogolo a sa tse gore o na le gift eke okay and then gore gift e ke gore division tsela di bulege re thuša le ke eng go rapela mola re ntse re rapela go a re thuša go bula moya and then go dira cleansing ke nto kgolo e le gore ya thuša cleansing e kgona go bula division mara yone dipone tše dintšhi di kgona go tla mola motho a setse a le ka thwasong ya seprofeta goba a setse a tswile mara nna tša ka dipono di tlile before nka tla ka kore way before nka ba ka tseba ke ntse ke tsa ke na le seprofeta mara way before nka tla ka phethela seprofeta ebile before ebile nka tla ka phethela badimo ba mankune le ba mandao so already ne ke kgona go bona division ke ka mokgwa e le gore le motho a santse a nthwasiše ba mpontšhe yena e seng ka toro ba mpontšhe yena ka vision so ya rantela gore nako e sa etla ya gore o tlo kgone o ba le division akere so o ska fela pelo ntho e le gore gantši e ba more active akere ga motho ena spiritual gift ke ditoro o kgona ba le tsone ebile o sa lone monnyane e le go kgona go gopola toro tša gona o tšo sa gola then di ba gona gantši le gantši toro tšela and then tša go bontšha badimo ba bolelana kudu ka ditoro akere and then intuition le yona ke ntho ngwe le gore e ba more active kudu kore ditoro le intuition ke tsona dilo tša mathomathomo tše e le gore di tlo bereka kudu ka ra spiritual gift sa gago tša tshwane division di tla e setse le kgale mo e leng gore ebile le division le ge e setse di tlile moya o bulegile division ka nako e ntšha se ntho e le gore o ka e bona oba e ka o diragalela every day mara toro e kgona ba gona every day toro motho o kgona go lora even 3 times or 5 times a day mosegare wa potuma wa patlama mola ba go bontšha something bošego wa robala ba go bontšha something wa phafarega wa toilet wa boa robala gape ba go bontšha something so and then intuition yona e playile active go sepela mo pateng go na le anything ba nyako go bontšhang yona ba go botša goba something se o diragala ba go botša ka speedinyana ka intuition kore ke nka nore ke the most active one wa tswelela ditoro so division ke tšele gore di tlo no tla gafetša division tlo no tla gafetša go se tlhwe ba le division ebile o se ka ba wa bona ka re wena ga ona spiritual gift or mohlomongwe wa nyatša badimo ba gago di sa etla le batho ba setse ba bereka as ba profeta a ba nape division tšela kore a nape go na le ba le gore di kgona go ba gona especially motho o bereka kudu ka seprofeta sela fela akere di ba gona gafetša mara division tšela gore di be gona gafetša le wena go na le mmereko o swantse gore o dire as a spiritual person goba as motho fela ntho mathomo ka mokgole ke phela ke bolela taba ya dijo kere a re lekeng go ja dijo tša maleba re se ke ra ja dijo tšelo di tswalela moya di-chakras tša rena santse di phele di bulegile ge di-chakras di le bulegile di le balanced and then re kgona go kry-a division re kgona go kry-a melaetša go tšwa mangelo a rena re phela re dia cleansing motho o phela ka cleansing moya o division di ba gona gafetša go na batho ba ile gore o na le spiritual gift mara nako tša gore a yo phethela badimo ga setlhe di fitlhe tša gore a yo thwasa mara motho a kgotse le gore o goletše ka kerekeng e le gore ke kereke ya moya maybe ke kereke tša metsi bopostola bo dikereke tša sione motho moya o laga o kgona go bulega o kgona go ba le division even le ka le gore nako tša yo thwasa a setlhe di fitlha mara division di kgona go bulega di se di bule ka o ka la gore o tswa training e itseng di butse fela ke ntho la gore o phela ka cleansing because batho ba le gore ba cleansa mebele ya bona gafetša ke ntho ba e dirang kerekeng ya bona ebile ba e tlwaetše so go fe le gore motho le gore wena o phela ka go ke cleansa mmele wa ba gabotse wa ja the right food wa rapela wa bola le mangelo a gago then division tšela di kgona go bulega ka pela
so batho ka di sa bule ka pela o ska fela pelo go ra badimo ba tseba ntho ngwe le ngwe bona ba tseba gore ba dira dilo step by step ba dira dilo ga dilo di le right and then ke le gore division tsela di tla bulega. Okay, ke na le message wa tswa go okay ke leboga message wa gago Cisco Ketso, ke leboga message wa gago and then ke nane ka fase ga video ya tsebe ya kwa medumo part 1 a ringing ear ke na le video tswa go Martha Shilwane are this video just make me question so much about my encounters. Most that I thought were evil entities with the voices through segateledi and the cricket sound is a nice I hear every day. Okay, ke leboga mole are video yeki e me dire gore o kore go na le tse dintšhi le gore Martha Shilwane o kopane le tsona mo ile gore dilo di be di diragala a kwa tsona di sound jerky and then a kwa tsona di voices jerky and then ebile di a tshwara le ke segateletše yena ba nagana gore maybe ke di voice tša di entities negative energy dipoko di madimoni jalo le jalo a kere a sa tsebe gore go na le di voice tša badimo a kere and then ebile le yona sound jerky ya o go tšo kare a cricket sound like go tšola e la ka mokgono go tšo kare di tserenyana so e na le go dira yona ka nako ngwe o tla ile ya tsi jalo le jalo a kere so a rena ba sa tsebe yena ba nagana re ke di negative energy a bona na re ke madimoni no ga se madimoni mola wa kwa those sound e tea sound le ke boletseng ka yona including ye di cricket then ke ntho la go bontšha gore o na le badimo ba abalosi a kere and then mara o check video ke dirile mabane mo ile gore okay video la ne le yang ne ke bolela ka ke story time ke le botsa taba ya story se se le ke kwele ka sona ke se badile ga se diragale mo South Africa ke story se se diragetseng America botse story lebitso la sona ke the bell witch haunting but nna ke no re ge ke beya heading ka no re ditaba tša gapele a kere ke no e beya sewe tša ka lelapeng la gapele ke tšhabile tlhola ke ngola gore ditaba tša moloi wa gapele abane ke tšhabile tlhola ke beya sewe and then ka mokgwa ke beileng ka gona a kere so ke rata go theletša di video goba ke bale di-story tša di haunted houses the haunted places jwalo le jwalo haunting paranormal activities paranormal investigators ke rata ke le ke rata go di lebelela kudu and then ka tsona ke realize gore sometimes the voices o kgona go dikwa e se di voice tša badimo ba gago e le di voice tša maybe e le di poltergeist e le di any other spirit e le di entities e le di demons so mane ka re ga video le ke dirile ne ke ya ditaba tša ka lelapeng la gapele a kere ke gona mo ke tlhalositseng a kere ke botsa batho ke re living careful ga le kwa metumo yewe go ba le ka gana mola go part 2 ya ringing ear ke boletse gore le be careful motho a be careful motho a thoma kwa this sounds go botlhokwa gore a sepela a yo consult o ka ya mo profeteng wa gago o ka ya ngakeng ya gago o ka ya go a medium wa go botsa rona go diragala eng o be sure ya gore ke mangelo a gago ka gore di poltergeist di demons ke di entities tše le gore di kgona go change di voice di kgona go mimika goba go ekišetša batho ba bangwe e kgona go ke change motho ya ema mo pele ga gago e ketirile mongwe o ka re ko mongwe wa di-ancestors tša gago go se sewe e kgona go tla go wena goba ya bolela ka voice ya motho o mo itseng ebile e kgona go tla e bolela ka voice ya motho le gore o sa phela motlho mongwe boletse bomma ba sa phela e tle go wena o robetse mola bošego mola then e bolele mola e bo ka re ke bomma go ba go bitša goba o kwe e o goelela ene o re o theletša voice la kore marape voice ke ya bomma go yo ba tšhaka ka more bomma ba gona wena o tseba ba ile mmerekong mara o ba kwele gore ba o goeletše ya ba gore ga se bona ke yona ntho enela so go nyaka go botlhokwa gore o ye o checke o kgonthišiše ka baka la gore go ka kgotse le gore and then e atla e dira those sounds ya go bitša wena wa araba or ya kokota o bula lebati then ka mokgono ba reng wena o bula lebati la to the other world o bula a portal to the spiritual realm mo e leng gore o tla thoma go tla dilo tše le gore ga se dilo tše di botse portal ke mo e leng gore ke mo e le gore ke pleke mo e le gore go dula ke the demons the poltergeist di spiritual tša go tshoša ka mokana tšona tsela tše le gore ge
di tlile ka ra bophelo ba gago di a go processa tša go diriša dilo tše dimpe tša go attacka tša go betha tša go dira dilo tše ka moka na tšona. Ke rata go lebelela le movie ke ya batho ba e le gore ba possessed. Ke rata go lebelela movie ke ya di ba bitsang exorcism ke rata go e lebelela because ke ipotsa gore re tshwanetse re learn from those things gore nako nngwe gore o phele bophelo bo e le gore modimo wa bonyaka go botlhokwa gore nko fele o lebelela ba le gore ga ba phele bophelo bola mo e leng gore ba kgona go bula mabati a tsone negative energy then o bone gore na ga ba butse mabati Satan a tsene ka ra maphelo a bona go diragalang ka bona o bone gore na batho le ba tla ishega jwang ka mo o tla bona gore o tlo tshoga mo e le gore o tla ipotsa gore nka se dire dibe nka se dumele Satan a tla ka ra bophelo baka ga ke nyaka o tlo tla ishega go tshwana le ena mothola. So that's why ke rata gore ke di lebelele ke rata go learn from John. So that's why ebile ke rata gore ga ke lenne ke batho ba bangwe ke ba sharele gore mara guys la di bona dilo tse di so mara a fa la di bona mara ona batho bangwe motho a se tsa lebeletse movie a ke rona le movie e le gore it's just a movie motho o no tlela ke idea ngwana fase mara go na le movie e leng gore ke di true stories. So yene ya di true stories ke rata good because e mpotsa ka dilo tse le gore di diragetse ka nnete and kgona go bona ka mogole gore motho la o tla ishegile ka gona. So go setse le gore go na le anything e diragalang ka ra bophelo ba gago make sure ya gore o consult o se ka kgotsa o ikwa di-sound mo godimo ga ntlo o ikwa mabati a bulega wa re ko magaborile go ikwa di-sound ke badimo ba gago ga o sure e ka ba bathakati e ka ba tsona dipoko goba tsona di-demons goba anything. So make sure ya gore wa tsamaya wa checka gore na dilo tša ka lapeng la go di gabotse na wena o gabotse na then wa tsa re go o thekgile motse gago le o ka kwa any sound and o tsa gore wena o na le spiritual gift then wa tsa re ga o na le tšhogo and gobane e tla ba e le badimo ba gago ebile le tšhogo le ka sebe gona automatically o tlo no tsebano rai ke mangwele aka so o tlo no tseba automatically mara mo e le gore ntho gona a sentwe botse o tlo kwa ka meriri ya tlhogo ya gago e thoma go emelela o ka re meriri tšhaba mo tlhogong then o tsebe gore mo ntho e ke e bonang ebile before e bona ntho ya gona meriri ele yo thoma ka go emelela wa tseba immediately gore ntho e ke tlo e bonang ke ntho ya go tshoša. Ke bile le di-experiences tše le gore ke kgone go bona dipoko ka matlho ka mabedi e le bošego and ke tlo dia video ka tsona then ka tlhalosa le di-feelings ka mogole gore ke ile ka feela ka gona akere then gore o kgone go tswa gore okay ga ke bona ntho e le gore ke ntho ya tshwana sepoko gantši o tlo kwa so le wena then automatically o tlo tswa gore sela spirit a sa badimo baka yela ke sepoko ntho ela e ke e boneng goba ntho ela e tseneng ka mo ntlong ke sepoko yela ga se badimo baka then ke tlo tlhalosa ka mogole gore ke fetse ka gona le batho ba ile gore motlhoma ka ba ile ba di bona ke tlo ba kgopa le bona gore ba comment mo ke then ba kgone gore botsa rena bona ba motho a ka ba bone jwang then ke tše comment ela ke share le batho ba bangwe and then ke bile le experience tše le gore ke kgonne go fila le tša tshwana le dipoko e le mosegare during the day then ke kgona go kwa gore okay se eme kua ke kgona go kwa gore seetla se tla mo go nna ke kgona go kwa gore ebile se mo gaufi le nna ke tlo le botsa ka dilo tše dingwe tše le gore tsona ke ile ka di-experience ke tlo dira di-video ka tsona and then gore le kgone go kuša gore o tsebe gorena like as a spiritual gifted person a kere go na le tsona di-class di-four class tšela ke boletse ka tsona last ke tla ke dira video ka tsona gabotse a se ke dira video ka tsona gabotse di-four class ke clairsentience clairaudience claircognizance okay clairvoyance ke tše four ne ke lebetse engwe a le ko ebile ke tshega ne ke lebetse engwe okay and then dilo tsela ke di-senses kore ke dikwe tša mmele akere go ena le tsona then go ena le anything e le gore ga e nyake goba se ntwe botse goba ntho engwe e kotsi gona ka mo room yo leng ka gona o tlo e feela ntho ya gona ga e le gore ntho ya gona e ka dira di-sound o ka ekwa jwalo le jwalo o tlo feela automatically then re tlo bolela ka tsona then ke kgone o tlhalosa gona dilo tse go di feela o tlo di feela jwang okay ke leboga molaetša wa gago sis Martha and then ka ba le molaetša wa tšwa go mamosidi moikwatlhai yena re ke a leboga koko mmagabo lena ke a o leboga sesiaka ke leboga rato ke leboga support ke leboga everything and then ke na le molaetša wa tšwa go nomtibelo lekana a re thanks so much my God richly bless you okay re ke boele gape thank you so much may God richly bless you thank you lena ke a o leboga le wena modimo a okeletše a o dire ka go loka and then ke na molaetša go tšwa go mahlatse makobela a re amen amen amen
lena ke re amen mo go wena, modimo a okeletše. Ke na le molaetša wa tšwa go Tumi Tlou Manoko, yena re thokoza, lena ke re modimo a okeletše, lena ke a o leboga Tumi. Ke na le molaetša wa tšwa go Sadiki Kefas Tilileli, either Tilileli or Tiliheli, something like that. A re thokoza gogo, re kgopela, okay, e reng ko baleng pele ke tla kgona ko balela godimo. Okay, a re thokoza gogo, re kgopela go tseba the difference between Mandao le Manzunza spirit. Okay, Sadiki Kefas, buti Kefas, go na le video e le re sa le ka e dira ke last year a segale, ke kgopela re o e lebelele. E lebitso lena ke mehuta ya dimpho tša semoya, mo e le gore ka re ke boletše ka 5 different kinds of spiritual gift, and then ke boletše ka Mandao, ka bolela ka Manzunza, ka bolela ka Manguni, ka bolela ka Balozi, ka bolela ka Basithuni, ke boletše ka bona ka mokana ga bona. Ke kgopela re checke video yela gomme e tlo go laetša o tlo tseba the difference between dimpho tšeo tša semoya. Okay, ke tšona tše ke le tshwaretše go tšona le kgone, and then ke tla gapeletša gore ke ka moraonyana ke di video ngwe gape mo e le gore ke tla ba ke araba more questions goba re dire go sasa. Ke a le leboga, ke leboga kore ka moka lena ke a le leboga, lena le tšere nako a le itheletša di-video tšaka, la tša nako ya commenta, la tša nako ya go share tše le sharang dilo tše le gore le ratile gore le di share di-experiences tša lena. Ke a di leboga ka gore ka moka na rena le rena re a lena, we learn from each other ka mehla. A gona motho a tsebang kudu go feta ba bangwe, ka moka na rena nna nka tseba se, wena wa tseba sela, o le mongwe a tseba sela, mara ge re share ka moka na rena ke ka tsela e le gore re gare ra gola, re builda naga ya rena, re builda lefase la rena le ya godimo ka mokgwa le gore le nyaka ka gona. Badimo ba rile rutang bana le taola le senatšo badimo. Ke a le leboga.